Жазга кунан болот экен, экөө тең бе? Жазга кунан болот экен, 2 жашар болот. Эми баалары канча, пародалары кандай булардын? Paroda 70'den koy. Akçası 70'de paroda özgürlük okşaşlıydı. Attın balası. Kara bayır эле аттын балдары экен. Эркек экөө тең, э? Экөө тең эркек. Баалары 70 миң сомдон мына жакшы эле сурап атыптыр. Сіздерге көрсөтүп атабыз базарларды, мындан да башкаларга да салыштырып көрүңүздөр. Элдер бирөөнө 140 сурап атса, биз экөөнө 140 сурап атабыз дейт. Номерин да кайта кетейин. Ушундай өспүрүм тайларды көп суранып атасыздар. 77 менен 077 менен 61 48 17 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Кеми бар беми? Кеми бар экен. Ama özgünde. Özgünde sarı var. Чоң нерселер экен. Ушу кунан сатылды азыр. 55 миң сомго сатылып тур мына Ноокат мал базарында. Мына учурда өткөрүп жатышат. $500 сом экен. 55 миң, 54 миң 500 сом болот экен ошондо. Көк атты да баасын билели. Жашы мындай тик турган ат экен. Канча жашар бу? 5 yaşar. 5 жашар ат экен. Канча сурап атасыңар? 150 150 ming so'm. миң сом сурашып атыптыр ушул атка. Бою канча? Өлчөнгөнбү бою? 1 metr 70 santimetr. 1.70 экен бою. Не, улакка чабылганбы бул? Var. 1-2 çaptıma geldi. 1-2 чабылды дейт улакка. Yok. Paroda каяктыкы? Rusya. Россия? Кайсы шаардан келген Россия? Россиянын Омский шаарынан алып келинген экен. Көк аттар суранып атасыздар. Канча алыш утат эми? Базар канча көтөрүп утат? Artık kilo atatak. Канча эми? 80 gram var. Чоң ат экен. Азыр 75 миң сом сурашып атат. Ушул ат. Номериңи айтып коем. 57'den. Эгерде ушул ат сиздерди кызыктырса, номерин айта кетели. 557 менен 05 55 98 номерине чалып байлансаңыздар болот. Муну да көрсөтөлү жанында турган. Канча жашар бул? 2 жашар экен, кунан экен. Пародачы? Кара байыр эле экен. Кара байыр. Эми баасы канча бу кара байырдын? 70 миң сом утат дейт, бербептир. Өзүңөр канча сурап атасыңар? 100 миң сом сурашып атыптыр. Мына өспүрүм мындай тайларды издесеңиздер, номерин да айта кетели. Телефон номер. Не, айтылбайбы? Бул акам келе дейт. Базарда 70 миң сомго берген жокпуз дейт. Бул кунандагы сатылыптыр азыр. Мына Ноокат мал базарында 85 миң сомго сатылыптыр ушул. Каравандык балдар алыптыр. 85 миң сомго алыптыр. Кунан. Бул атты да көрсөтүп коелу. Канча жашар ат экен бул? 8 yaşar abi. 8 жашар ат экен. Баасы? Баасы 120 миң сом сурап атыптыр. Мындай көкүрөктөрүн да көрсөтүп коелу. Не?
Nesi var eken bunun hem ulağı işi? Var yoğu var. Egesi yapmasın. Var yoğu var eken. Uşunday at izlesenizdер nomerini ayıp keteli. 0770 jetiminden 46 46 86 nomerine çalıp baylansanızlar болады eкен. Бұл атты да көрелі. Бау болтады екен ұшырда. Бау бол отады. 10 жашарда ет жашыны 57 миң сом беріп жатышат азыр ушул атка. Он 12 жаш екен. 57 миң сом берген жоқ. 57.500. 58 ming so'mga ketdi. Bu qashqa atni da ko'rsatib qo'yaylik. Javida at ekan. Qancha yashar ham bu? 9 yashar at ekan. Ulog'i ishim nesi var ham? Var. Universal ketaveradi. İşke dağı, yürüçü. Yürü var eken. 9 yaşar at. Universal at eken. Kança da ata sen bağısını? Bağısı 140 ming so'm surashyaptır. Kami vardı ham 140 ming so'mdan. Kancha surayotadi bozor ko'targan? 80 surashdi. Bozorda 80 ming surashyaptır. Eğer shunda yürgü, ishga chapqani at izlesengizler nomerini ayta ketayın bir jolu. 0779 menen 01 87 14 nomerini çalıp baylanışыңыздар. Көк атты да көрсөтүп коюн. Көгүнөн тарт дедиңиздер эле көңүздөр. Мына көк ат экен. Bağısı 100 ming so'm. Yaşıçı? 7 yaş. Екі asый. Şunda көк at izlesengizler. Bu nesi var hem? İşi, ulağı. Universal at eken. Nomerini aytıp koyar. 0773 menen 87 82 72 63 nomerine çalıp baylanışыңыздар. Бұл атта алыныптыр. 64 ming so'mga alınıp turuşulat. Niye hem kança yaşar eken? Жаңасы at eken. Nesi var deb aldınız hem bunu? İşi ulağı işke alıptır. Рабочий at eken da. Рабочий at 64 ming so'mga alыныптır Noqat mal bazarında. Ушул атта учурда кызуу баа болуп жатат Noqat mal bazarында. Kança yaşar at eken? 8 yaşar at eken. Ulağı yürü var at eken bu. Жетimiz 8 ming so'm berip жатышат ушул атка. Ulağı yürü бар экен булар. 80 ming so'mdan 1000 so'm surap atат. 79 ming so'mga baa болот ушул at. Берген жоқ. Ушул at Noqat'ın aldı. Baa ушул болот at бүгүн ketип аткан at.
Учурда баа болуп жатат. 170 миң сом берип жатышат ушул атка. Улагы бар ат экен. Керилген. 170 миң сомго ушул атты берген жок. Араванын аты өздөрү 250 миң сом сурап атат. Мына ушул жерде баа болуп атат ушул ат. Араван районунан келип турат, Маңгуттун аты экен. Ноқаттыктар баа болуп атат. Аттагы тике чоң ат экен. Ел үйүлүп калган ушул атка. $170 миң сом эскерди кетет. Мына ат сатылды. 173 миң сомго мынан. Барака айтылды. Мына ал чыгып кетишти. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар.